Bora Sam Kasalam Japan Carbing Long-Term Council CM Rong Hang Pen Lam Te Kepang Dang. Guwahati Rong Supia Long AIBA Observer Tumpen Kahomri. Carbing Long Term Council pen inter-district la pen interstate ahoy long tarpang tek kasalam kinangso. Kardom nili karbe berta thanbang thare chesong theron non bertang ton pen arjek tha. Bora Sam kasalam Japan Carbing Long Term Council a CM tuliram rong hang pen rat pia maya long lam thepang dak pontang lo. La solam karju long pen karbi lo charlia songatum pen pinangan asongatum ningkang sam selam chepaklang pon renti. Asom apan kethakji akam claim klelo asom along si dopo bor asom kaselam ponji aphansi kam claim po kiramtang aruni pai troxy arni water langso serdihun aklam along asoma chief minister Sarbananda Sonwal kewang ahut Karbiang Long Autonomous Council CM Tileram Rong Hang laso alam kaning jia puthak Karbi lo Charlie asong lapen pinang an asong atum ningkang samse alam chepaklang rinti আন্দোলন করিয়া আইছো আমি বলিল সংগ্রাম করিয়া আইছো আমি অহমৰ বিভাজন নকৰো অহমতে আমি থাকি আহমতে আমি থাকি অহমৰ পৰহম ঘুৰিব আমি বিচাৰিছো সাহিত্য হাই ৰাজ্য ভাৰতৰ সংবিধান আৰ্টিকল 2 পৰে Ningkang samse atum kaning jia tengke article 244A ateng autonomous state kelong jia phan Karbiang Long along me heno atowar penche song ponlo autonomous state ajoine apran ka chipia bang phula pena bang phiatum ta do ulo asom aphan thakte lo pu kaning ji alar Karbiang Long aphan autonomous state nang piserak nang popusi CM Rong Hang ning je nang ji apot lo pusi Karbi lo Charlie asong ja atum ladak birta nang pale International Boxing Association AIBA hinpen aruni pai crazy arni Guwahati Saru Sajai Stadium along boxing kachepati kepadojia de malong observer tumpen ang kahomri. Kevangji 2017 na ningkan chiti achiklo Guwahati Saru Sajai Stadium along AIBA World Youth Women Boxing Championship kepadoponja pan AIBA observer at tumahin pen aruni pai crazy arni or pai sira chiti magpormalom Guwahati Rong Supialong an nang palisi kapatu kepadojia dim kelang dam lopen boxing kachepati ahot kinang soda sondoan kinang jia puthak setami kithik pon jia punching by chingsai padopon pusi bertalong dun Carbing Long District laki interstate lapen inter-district ahoy tado la sila adoya hoya long Carbing Long Term Council atumpen tarpang tek ke tarpon siya kimeji lapen kedotang tarpang tek ansitame kasalampon pemera ke tarpon tua kinangsot God News Channel perangke Ratis Rong Parlapen camera person Stefan Terantum adoya hoy long an homri damsi tarpang tek kavya puthak berta nang pale Interstate ahoy Nagaland lapen Meghalaya kedai anat kaiki setame Carbing Long Arlo Longley nangkipet verajo kaikita ahoy adoya long munsam awe lason si halapu Lamding Road anathu inter district mati Carbing Long napen nogong ahoy along setame lapuson si nang manbom tangdo nogong pen Carbing Long ahoy kachipang thek ponjia phanpura ketar pon atar pang thek setame tar nangji pusi tarlok Chodlo, thang kitok alam theta awi pinlo ating aplangsi air hengan chodlo la sila haya di malong Carbing Long Term Council hinpen misena hoy kepang thek our side ki thik bon japan akinang so non malom so pora phan dhina parman birta moington pon iksene আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers, first time in Karbiang Long. Ishan Motors,
Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Nondihin mo piputot birta lawang tulo. Budho Purnima laki bodis anima pan ke kroy hampang atum isia rongaje. Monsama kurugutam budho pirte kahachi arnilu 1999 ningkan pen United Nation Organization penta budho Purnima talon nangji po alam che parai pontanglo. Bogajan subdivision angkang Buddha Pirthe kahache arni along pachiton dunpen armuche jeng penchenglok asonson ajai mek dengpon. Buddha aphan karchu ponji aphan Bogajan angkang armuche jeng pon. Armuche jeng along Buddha anim aphan ke kroy arat chitong dun ringti. Ladakh Chithan Ponme Buddha Purnima ke Bharat along chot Katalon Wongkali Sumindar angkang pi along anta talon pon Buddha Purnima aphan Buddha Jayanti Buddha Budam Monsam henlo Buddha anim Dima South District Haflong Rong Supialong Arwini Pai Kep Arni Kapang Terasai Kipado Pon Pusi Perangke Pen Birta Nang Pale Arwini Pai Kep Arni Adap Apor Pen Karbinglong District Pen Kachikoy Not Inglong Havar Dima South District Haflong Arong Supialong Chechar Hills Tribe Lapen Presbyterian Youth Fellowship Atum Pen Patirpi Si Kipang Terasai Kiding Bangsoge Bang Terasai Long Ong Dunga Bang Pubang Piatum Chito Don si mesen pen kepang tera sayang deng pachun pon pusi birta rib don lo. Pinia birta bang kelapon si kang tonik lo la ibom thakat news channel dumi thak me kurang thu.